Umugabo ukomoka mu Bushinwa yafatanwe ibimonyo bisaga 2,000 ahita atabwa muri yombi. Reka tubane muri iyi nkuru turebere hamwe umumaro w'ibimonyo wowe akenshi wanga urunuka kubera ko bikurira isukari. Zhang Kane ufite ubwenegihugu bw'Ubushinwa yatawe muri yombi ageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta kiri Nairobi cyo ngicyo muri Kenya nyuma yo gufatanwa ibimonyo by'ibigore birenga 200 akaba ashinjwa nk'ubitwaye no kubicuruza mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibizwi nka magendo. Zhang yafashwe ku tariki 11 Werurwe n'ukwa gatatu ko nguko nyuma yo gusakwa n'abashinzwe umutekano i Nairobi bakamusangana ibimonyo bizima mu gikapu. Nubwo nta kintu aratangaza ku byo akurikiranweho, ariko inzego zishinzwe iperereza zabwiye urukiko ko ashobora kuba yari afitanye isano n'umutwe w'abacuruza ibimonyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko wigeze gufatirwa muri Kenya umwaka ushize. Ibi bimonyo biregerwa n'amasezerano mpuzamahanga agenga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse ubucuruzi bwabyo buragenzurwa cyane. Umwaka ushize ikigo cya Kenya kirengera inyamaswa Kenya Wildlife Service KWS cyatanze impuruza ko hakomeje kugaragara umubare w'abantu benshi basaba ibimonyo garden ants bashaka kubyorora nk'amatungo cyane cyane abo mu bihugu by'i Burayi na Aziya. Ubushinjacyaha bwa Kenya bwasabye inkiko za Kenya kwemerera inzego z'iperereza gusuzuma mu buryo bwihariye ibikoresho by'ikoranabuhanga by'uwo ukekwaho icyo cyaha birimo telefone na mudasobwa ye. Umuyobozi mukuru w'ikigo cya Kenya gishinzwe kurengera inyamaswa KWS Duncan Juma yabwiye BBC ko hashobora kuba hari abandi bantu bashobora gufatwa mu iperereza rikomeje kwagurirwa no mu yindi mijyi yo muri Kenya, cyane cyane mu bice bikekwaho gukusanyirizwamo ibimonyo mu buryo butemewe n'amategeko. Muri Gicurasi 2025 urukiko rwo muri Kenya rwakatiye abagabo 4 igifungo cy'umwaka nyuma yo kugerageza kuvana mu gihugu ibihumbi n'ibihumbagiza ahubwo by'ibimonyo by'ibigore bikiri bizima. Ikigo KWS kigaragaza ko ibimonyo bifite uruhare runini mu kurengera ibidukikije kandi ko kubikusanya babitwara ahandi bishobora guhungabanya urusobe rw'ibinyabuzima n'ubwiza bw'ubutaka. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kuba utari kumva impamvu y'ibi byose byabaye. Ibi byabaye nk'ubwo iki cyumweru kiri gushyira cyangwa se kiri kurangira hari ku kibuga mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta i Nairobi nko kuwa kabiri tariki 10 z'ukwa gatatu 2026 umugabo Zhang Kane nibwo yafunzwe bivuga ko yaratwaye mu Bushinwa ibimonyo birenga 2,238 by'ibyamikazi by'ibigore abitwaye bihishe mu muzigo yari afite. Umutwaro wari ugabanyije mu bice bibiri. Ibimonyo nk'igihumbi 948 byari bitwawe mu matube agenzurirwa ubuhehere mu buryo buhoraho, naho ibindi 290 byari bitwaye mu bimeze nk'impapuro bizigazingiyemo nyine. Uzi impamvu babitwara magendu? Ku bwanya w'imbere ni umumaro wabyo ku bantu bakunda kubyorora mu ngo cyangwa se mu rugo, cyane cyane muri Aziya ndetse n'Uburayi. Korora ibimonyo byamaze guhinduka ikintu cyo kwishimira muri ibi bice, ku buryo izi ntozi z'ubwoko bw'ibimonyo zirashakishwa cyane. Ariko ibyo ntabwo bituma wumva uburyo biheze cyane ku isoko nk'uko nshaka kubyumva. Ibi bimonyo ni ibyo mu bwoko bwitwa Mesocephalothes bizwi cyane nka Giant African Harvester Ants mu Bwongereza n'ibice byo muri Aziya. Ikigori kimwe cy'ikimonyo cy'icyamikazi gishobora kugurishwa $200 kugeza kuri $230 kuri iri faranga. Zhang igikapu cye cyari kirimo asaga $500 by'ibimonyo yiri mu gaciro k'amafaranga. Impamvu ibyamikazi cyangwa se umwamikazi w'ikimonyo mu bimonyo umuryango wabyo ntibyabaho nta mwamikazi bifite, kubera ko byongere umwamikazi niwe wenyine ushobora gutera amagi agatangiza n'undi muryango.
ababishaka usanga biteguye kwishyura rero amafaranga meza cyane ngo babashe gutangiza ubwami bwabo bw'ibimonyo babihinga mu bikoresho byabugenewe byitwa formicariums. Uyu ntabwo ari we wa mbere ufite iyi myumvire itangaje gutya. Abakora iperereza bizera ko imyumvire ya Zange ari imyumvire ifitwe n'abatari bake hanze aha ku isi, bivuga ko ibikorwa nk'ibi n'ibijya gusa nabyo yaba yarabimazemo igihe. Iyo abigejeje mu Bushinwa cyangwa se n'ahandi, ntabwo babikoresha mu nganda z'imiti cyangwa se ubundi bucuruzi. Abantu babigura mu buryo bwo kwishimisha n'udukoko twiza wakorora mu rugo. Ababigura bishimira kureba uburyo bibaho, uburyo byubaka ibintu birimo ibyobo cyangwa se imyobo nk'uko biri muri kamere yabyo cyangwa se y'intuzi muri rusange. Abantu borora ibimonyo, ubu bwoko bw'ibimonyo buboneka cyane cyane nko muri Kenya, ubundi buboneka hake kubera ko aba ari bunini ku buryo bamwe mu babworora bibagaragaza nk'abantu b'icyubahiro gikomeye nyine iyo iwabo. Ababitwara amagendu babigurisha ku bantu babirangura, nabo ubundi bakabikwirakwiza ku bantu babishaka mu Burayi ndetse n'ibice byo muri Aziya. Ibi ntabwo ari ibintu bidafite agaciro kubera ko niba uri kwibaza impamvu icyaha nk'icyo wakizira, gutwara ibimonyo magendu bishobora kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima. Ubwoko bw'ibimonyo nka mesocephalotese ni ingenzi cyane mu gukwirakwiza imbuto mu butaka ndetse ubutaka bukagira ubuzima bwiza. Kuvana ibimonyo 2,000 by'ibyabikaze muri Kenya mu butaka, ushobora kumva uburyo nawe uba ushegeshe imiryango byayoboraga, uba wangije urusobe rw'ibinyabuzima rwose. Kubigeza mu Bushinwa cyangwa se mu Burayi bishobora kugerayo bikaba byinshi, bikaruta ibisanzwe kamere bihaboneka, ku buryo urusobe rw'ibinyabuzima rwaho narwo rukomwa mu nkokora. Ubu tuvugana Zange ari gukorwaho iperereza. Mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Yitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Ariko wifuza kumpa ibitekerezo cyangwa se kunsaba ingingo nagukoreraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo ni 0782622130. Email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikiraho ngaho, ntabwo tutida kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro naho tugisoreje. Ikiganiro wagikuze, baruka munsi y'video wandika ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kohereza ibiganiro byiza bibigisha buri munsi. Kugira buri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro birenga 500. Mwabibonye? Mubirebe birihutirwa. Of smuggling the insects. Last year, prosecutors accused suspects of being part of an ant gang who tried to move the live insects inside plastic syringes packed with cotton balls. 4 men were charged $7,700 each for trying to traffic thousands of ants. Experts said the case signaled a shift in biopiracy